Mấy cái quay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big thun ray net la mai thun riu tere asai October tarik ru kum sing nei ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the Co. Tamenglong October tarik chakyu National Students Union of India Tamenglong Unit Ray lang na Khani Helping Hands for People Manipur Rit Machuang Lao na Blood Donation Came Your One Drop Can Save a Life to My Team Ko Youth Hall Emmanuel Baptist Church Tamenglong Headquarters Ko Tat Kai Kan The Blood Donation Came Ko Tai Ka Cham Thai Phai Ka Kyang Mai CEO ATC Tamenglong Rui Guest of Honor Sulau Kani Khani Dr. G Macha Chungdu CMO Tamenglong Rui Functional President Sulau Kani CMO Tamenglong Rui District Hospital Tamenglong Khau Akup na Blood Bank Hai Phung Guang Kan Tu Chu Tumai Lam Khau Salau Kani Kamai Doctor Suna Tamenglong Hospital Khau Guang Mai Kan Khau Blood Storage Mak Mai Treatment Sai Panti Kan Ngam Magna Lung Kabiu Mai Azu Ariu Kani Mi Kan Khau Tai Kamai Tamenglong Khau Blood Bank La Guang Lau Khang to my high Machut May Nine Guang Kanjongi to Nat Sakane. Tumna aside to higher authorities Azuri in Kalo Me Panrui, Blood Bank High District Hospital to Manglong Khao Nai Bamti, Mi High Manipur Dongching District Khao Rai Liang Maye to Nat Sakane, Mi Tong Blood Bank Ti High Mai Gui Ri Ti Ring Khang, Karam in Duang Lawu to Nat Sangway Kane. Kacham Thai Phai Ka Kyang Mai CEO ATC Tamenglong Rui Kamung Khao Tai Blood Donation Lam Khao Awareness Ti Chui Na Ti Lau Khang Kage Nai Na Bami Mansai Azu Rui Jai Donate Su Khang Ping Mai Kani Alat Mai Lat Ruan Rui Zai Ti Mu Na Ba Mai Azu Ni Na Ye Ku Mai Zang Rui Mansai Goi Khao Kan Ling Mai Tai Ti Thai Lau Na Mansai Panti Kan Mai Khao Anyu Kadai Su Na Chabuan Nun Rui Lunggut Lau Khang Kage Nai Thi Tu Na Sa Kane Blood Donation Came La Lau Bam Sini Awareness Rau Mai Rui Mansai Guang Rau Mai ni nai the mi khau hai kadai suna church leaders nun ri ni voluntary blood donation ri mansai pum khang kabiu mai chong ma ki tu mai tai kaniu ton church khau ti thai lo khang ka ge nai the mi hai ri kung kan mai mansai panti azu kan nu wi tu na sa kani blood donation came mung khau tai quality voluntary blood donors lam khau awareness kam interaction program ni tat kai kani mi khau tai premjit moirang them president helping hands for people manipur resource person sulauna chai ti mai ri aniu pum khang kang mai nai mi lam azu salo kani helping hands for people Manipur Tamenglong Khao Sai donate su katuba mai nun khang certificate ni tilaw kani blood donation suna donor card sin mai kwairui kaniu kai khun khao naw sunu mai nai na zai ka ge nai kwang mi kan khao mi tung donor card dai liana zai unit akhat insa khang la taw puni tuna sa kani thau ku mai ri zai private khawri diu tung nai thai dangka chingri dai ringu khangan na zwan ba me tiki new voluntary suna ti pat ba mai nun rui lungkung mai azu tong panti ka launu wi tuna sa kani thai launu wi India khau zai in phang ngamak mai hamme thai liu ngamak mai khawri khong khat khau man sai ching ru na kanai daw thing mik pum thai ba me amiu zai donate chu megan khau su aman mai le pin git good khau su mai khau tai rui lian na aniu pum khau kabiu ni mai tong ma ge tiki by my health benefits na to blood donation khau nai ga ye to na resource person te ri sa kane blood donation came khau tai man sai ching rik ruk in bu rui kaniu tong zai kwang na donate su law tang kani kamung khau church tong leaders nun Phuam tong leaders nun khani chabuan azu rei ko nga sai donate sumai khautai kadam la lau kai kane Infal October tarik chakyu Manipur tong Rajya Sabha MP Maharaja Sanajawba Laisemba dengi now mai kapang pat khang kung bam mi tuna MP Sanajawba tong PA or PS Richam khausa indaw kane Maharaja Sanajawba Laisemba dengi fever nai mi jangre charuang tat na meetings khani public mung khau naida kanai inbu hai ka zaw tat khang chapula khe tuna October tarik chakyu Thursday khauti thai kani mi da khau ka khanglung su mainun civil society organizations kani government departments koi ram mung khau MP tatat guang lau khang sulau mai koi te ka khan kai lau khang ti thai kani kumna kamai kapum kai ta khori ka ge nai mi tan goi tan dat ni tu na ti thai kani Infal October tarik chakyu Meghalaya Chief Minister kani National People's Party President Conrad K Sangmari Manipur khau Democratic khawri kada lau mai government ka siam dalana chuzak mai state khau phungwang dat khang kage nai the tu na sa kan the Sangmari MLAs kani stakeholders nun ta parira mai tang BJP resai mai government ta machuang kho ni machuang na nge chu tu mai lading dai lap ni the tu na sa kani Sangma ta party MLAs state NPP President Y Joy Kumar Singh khani bai mai local leaders nun roi Infal airport khawri laukani mi khautai Conrad K Sangmari Manipur khau kalulung chuzak mai naidat ni mai hai man sai koi rui machuang mai democratic governance naidat mai ramna bai me ma gi tun sakane NPP ri man sai koi tong chun me khautai tat bampuni tumna democratic setup khau NPP retan su bampuni tun sakane lalu mak mai na ta rui
จุจางไม่เก่าเมื่อกี้มีให้มันใส่กวยเขาลุมไม่คันนี่มันใส่กวยตวงควรจุเล่าไม่ government ใจกะกีนายตุนสากันเนจางในทุ่มตวงจังตัดเขาให้สังมา civil society leaders คันนี่ community stakeholders นุนตะอาริวขังสุบามีตุนสากันเนNone October tarik chakyu District Integrated Strategy for HIV or AIDS Cluster Tamenglong and None Khaniling Worker Scheme Tamenglong le karyu na HIV and STIs lamkau Intensified Information Education and Communication Campaign Rongmei Bazar None District Headquarters kautat kai kanthe IEC campaign kautai MS Stephen Chiru District Supervisor District AIDS Prevention and Control Unit Tamenglong None Resource Person sunakazat lokani Khani kai zone liu Clustered Link Worker None resource person ta in khalaw na IEC campaign tai tat kai kane resource person ta HIV kani into in gan kariu khore pat mai rapot lam khau tu bui ko me thai ngak nu pni chu tu bui che kau treatment sunu tu mai lam khau min na dilaw kani IEC campaign mung khau tai village authority leaders kani youth kani women leaders azu rekwang ka zaw law kane Infal October tarik chikyu Kuki Jo Council rekan yutong political demands sai Government of India kau demand sumai duan suna public rally langkhang lating lakan he KHC Governing Council's General Body Meeting October tarik chikyu VTI Auditorium rank kai Churachandpur District kau tatkay kan mekau mitong resolution hai lalaw kan jonge kwang patai daw meeting kan metai delegates rik suruk ri kwang kazaw law kani delegates ko ite ri Kuki Jo mai nun ri ka haw mai tai akhat na suna dinglawdat kani kumna kan yutong demand hai ran na tat good khang dinglaw kani Tamenglong October tarik chikyu CRPF Battalion rik techat na churuk kani Rongmei Students Union ri kariu na Hello India campaign bangkau inter-school football tournament Rongmei Common Ground Noni District Headquarters kau October tarik chikyu nung kahau kante inter-school football tournament opening ceremony tai nam Sadai Peter Pamai SP Noni Ravindra Singh Second IC 86 BN CRPF Jangwonglong Gang Mai Kani Chief Guest of Honor Kani Function President Sulaw Kani Tournament Kotai School Tachat Rikazaw Law Kani Kumna Midon Tournament Hai October tarik ru nakhat kau ngan law dat ni Opening ceremony Kotai District Level Officers CSO Leaders Students Leaders Kani Oza Azur Rui Football Match Tay Zawlo Kani Opening Match Kotai EEV Rui Tazai Public Higher Secondary School The Goal Pungu 0 Chan na ngam law Kani Chief Guest Rui Mikup Mimong Lang Law na Incham na nun ta kan yutong classroom kau na Tiba mag na kan yutong talents lian pat kang Kadaw cha mai tilaw ba may ka organizers Kway ta chun ku may indaw Kani Kumna players Kway Rui Team Spirit Kani Disciplined Na napalublaw kang Chief Guest Rui Appeal Salaw Kani Ukrul October tarik Tachat Tamenglong Muiva General Secretary National Socialist Council of Nagalim Rui Kakai Somdal Nam Ukrul District Kauhan Guangni Mekau Maitai Lipun Rui Twandriu Kane Social Cultural Organization Maitai Lipun Chief M. Pramod Singh Restatement Wednesday nung tipatkan Mekau TH Muiva Hai Naga Mainun Tuang Chakwang Sulaw Nuk Mai Leaders na Ramna Communities by Mekangni Lungning Tithawlaw Mai Khani Hawdu Mai Leaders Say Tuna Sakani Tingkum Ringu Inbu Tang Kapu Kapau Ram Han Guangdat Kang New Delhi Rui nu lawba mi hai ning ting mai khani ka dan law mai ladinge tu na mai tai lipun chief the risakane th muiwa hai ka tuang ram identity khani ka mai nun khang ding thau mai leader si tu na sakani and SCNIM leaders Manipur gongdat mai hai rui nagas khani mai tai ska kau indian mai riang su intip khang ka daw cha mai nai pani the tu na sakane Tamenglong ting nai lon banchat buteri gru kum singai na chi na pungu law chwanting rai na ye kalan mong na ye ting sin sing bang ting rai na ye banchat buteri gru na khat kum singai na chi na pungu law chwan kalan ting rai na ye ting sin mong na ye sing bang ting rai na ye Mai ku kwai na king in sui na king law mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rek ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ring ngan law thi in thuan law thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei